Masjid Madinah Rembang pedesanggo bak tengah nangro bak pusat donya dalam masjid na urung ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebit dan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jud waktu Masjid Madinah kebit dan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jud waktu Masjid Madinah Rembang pedesanggo bak dengan angro bak pusat donya dalam masjid na urung ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua. Dalam masjid menggantungkan cahaya membleban bintang timu watetakalan senang tanah hati kipadum sare angin meruru Masjid Madinah Rembang pedesanggo bak dengan angro bak pusat donya dalam masjid na urung ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua. Bintai masjid gecek dengan imu cuaca pengeh dah meble tak batame mencule uke senang tat hati wate takalan Masjid Madinah Rembang pedesanggo sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah Rahman Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga yang lain lam urang yang ikut yang semah maboda Allah yang kaya Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayak aji ai budak tajun tu. Tidur ni, tidur.